Kiahana maithori nicio ciatinda igithamaka thukuru-ini wa kothi cia moko wa Emurua Dikir kaunti-ini ya Narok. Muingi wa Emurua Dikir ukiamukira mwiri wa mubunge wao Johana Ng'eno na miringi ya andu atano aria marakwirire mutino-ini wa ndege kaunti-ini ya Nandi Jumamothi hituku. Aya, mtoe mwili tafadhali. Tafadhali mtoe mwili ya Mheshimiwa Ng'eno. Makiri ma aikari makiyumiria guthaga na ndege iri gukuite miri no ikigwa kiharo-ini gia thukuru uyu. Aige makiremwo kuhitha kieha kiao magicakaya mubunge wao uria moigite marendete na ngoro ciao. Kwa kuheitha igima kiriro na mbugiririo nicio ciatinda igithamaka kiharo-ini gia thukuru uyu. Mwaria thutha wa ungi makigathiriria mutigaire mubunge Ng'eno. Mwisho walikuwa changina kwetu na mheshimiwa wakakunywa maziwa kwa kibuyu moja na wote wakaenda. Pole. Vile mlikuwa mmetuahidi, please simameni na sisi. Aya, mwili ya Nicholas. Atongoria ikiro itiganite ni magathiririe Ng'eno ni wirutiri wake hari gutungatira aikari a Emurua Dikir hamwe na aria maramuteithagiriria kuruta wira. Poleni sana. Huyu bwana Ng'eno alikuwa mtu wa bidii, mtu mjasiri, mtu yule alikuwa anapenda watu yake na alikuwa akifanyia kazi watu yake kwa njia sawa. Tumepoteza ndume ambaye ni mwanaume ambaye college mzima amepoteza. Tunasema kwamba William Ruto, shika sisi mkono kama Emurua Dikir. Yale maadili yote ambayo Mheshimiwa Ng'eno aliongelea, hakuna hata moja ambaye haitatimizwa. Hindi oyo ni matugeirie thirikari ni kweheana kunyitirira family cia aria marakwire hamwe na mubunge Ng'eno. Igongona ria mathiko rigatabanio muthe wa Jumaa kiharo-ini gia thukuru uyu wa kothi cia moko kuria president atanyitwo gutongoria atongoria angi kugira mubunge Ng'eno uhoro. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.